Moj startup se zove Rocket Boost, na kome radimo sa partnerom iz San Diega. U pitanju je software koji pomaže biznisima da poboljšaju svoj mobilni marketing. Koristimo tehnologiju mobilnih novčanika, mobile walleta. Apple ima svoju verziju, Google ima svoju verziju, mi se integrišemo sa oba voleta i dajemo biznisima način da kreiraju kupone, loyalty kartice ili membership kartice, tako da kada korisnici nekog biznisa skinu neki kupon u svoj wallet, biznis onda ima mogućnost da ih po lokaciji targetira i sa notifikacijama obaveštava da mogu da uđu unutra i da recimo redeemuju svoj kupon ili da dobiju besplatnu kafu ili šta god je ideja. Ono što je definitivno prvo što treba da se uradi je da se okupi tim ljudi koji može da radi na tome. Mnogo je bitno da u timu ljudi uvek postoji jedna osoba koja će da pravi to rešenje, da li je to inženjer, da li je to neko ko će da ga proizvede, mora da postoji jedna osoba koja će da proda to rešenje i mora da postoji jedna osoba koja ima domensko znanje problema koji rešavate. Tako da ako to ima startup, to je super osnova za dalje korake. Sledeći korak bi bio validacija tog proizvoda koji pravite i to su neka prva dva koraka i to je ono često gde ljudi prave veliku grešku kada kreću sa startupima jer kreću grandiozno, kreću da prave velike softvere koje pišu godinama i ne validiraju ga na tržištu. Mnogo je bitno krenuti s tim nekim kratkim ciklusima, napraviti, može čak da se napravi i servis sa vašim korisnicima bez da pišete liniju koda i da vidite da li uopšte to nešto ima smisla pisati i praviti, pa tek onda krenuti u upravljanje svega toga. Tako da, definitivno prva stvar bih rekao da imate, da postoji tim ljudi, a druga stvar je da se onda ta osnovna ideja o problemu i hipoteza kako bi taj problem mogao da se reši, validira na što kraći, što jednostavniji i što jeftiniji način. Ja mislim da je community osnovna stvar i mislim da je to nešto što je ovde kod nas tek u povoju i mislim da treba svi zajedno da radimo jako puno na tome, da damo tim ljudima primere drugih ljudi s kojima su oni možda išli u srednju školu i znaju ga i onda kažu, sad vidiš, taj lik je sa ovim likom napravio startup i oni su ga prodali za 10 miliona i onda kaže, aha, okej, to je moguće. S obzirom da je tehnologija takva da nam omogućava da radimo s njom razne stvari, znači ti mobile walleti su prilično iskorišćena tehnologija generalno u svim industrijama. Mi trenutno imamo par pregovora sa gradovima da implementiramo na nivou grada kao neki tourist pass, da bi ljudi dolazili i skidali neke tourist passeve u wallete i onda bili notifikovani kada prolaze pored muzeja, pored nekih drugih znamenitosti, što bi gradovima bilo interesantno.